Saigo waramwibagiwe ari naho waramwibagiwe. Jesse ndibuka yuko na Saigo niho akiba muri kino gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko muri abo bantu babiri harimo papa w'ujya mwana wawe. Dukeneye kumenya se umwana ninde. Ntituko turakwinjirira nuko kenshi mu biganiro wakoze wagiye uvuga ko udakundana na papa w'umwana adafasha umwana ibintu byinshi wagiye bivuga kandi tuzi ko Saigo afite amahera hahura arafotora amana kajya akora karamuhemba ni gute ninde se umwana muri bagenda Kristo ndumiyo naye sinzi papa w'umwana muri bajya babiri Igone na Hawu bivuga ko muri abo bantu harimo se w'ujya mwana wawe ukuri kuri nyamba tugenda gupimisha amaraso dukuri kwa n'ibintu twumva ja aba bantu babiri bose ndabazi ariko gasha no mera gukunda nawe atamera ufise ndiko no nki diaspora kirantereta bisigura ko Ahmed tudashaka gukunda n'umuhungu adafise amahera ni ibintu byumvikana wabyumvise ko none basihera icyambere na mbere udafise amahera twojya gute mbegaririmba ibi fuko ndamuronde ntuziririmba okay ndamumva ko nyene ndamutko nyene ko namugendera imbwa nzikaririmba navyo narinda ndamenya miss kuriza kama mnapendana nimekuuliza hivi inspector murazina nindie kuri wewe mupfani ujya nana kimwe dufana kandi nta nuko ndanamuzi basha ndabasabye ubusu twa pembeni nta wenze ubusu twa pembeni ndinga tuko turavuga ubusu turakubaza nta wenze anone ko Fabe Love amumbaje ndakubwiye ngo ndamuzi ukambaza ndakubwiye ndamuzi uvuze inspector ngo ujya nta wenzi ujya nta wenzi none uyu wewe uyu Hello bakunzi ba Bude bakunzi ba Bujahi TV ni mwaramutse canke mirevanye nawo mwerereye umwe wese ahereye muribaze ko mudukwikira gatanu kuri gatanu turamutsa abantu bari mu gihugu hagati mu ruguru ndazi ko akurikirana Bujahi abantu bari hanze y'u Burundi ndazi ko mukurikirana Bujahi nkuko musanzwe bimenyereye kuri kamera muri kumwe na Krista behind camera tumwe na Jux nkibisanzwe umunsi rero ni umukobwa ndabazaniye mugabo umukobwa musanzwe mumenyereye nga kuri Bujahi hari amakuru amwe ari aracicikana umukobwa amenyekanye ko asokana n'ivyamamare bamwe bastabo nga mu Burundi benshi cyane nsanze ahantu yicaye ndabagateka ndamubaze kwaza ibyo n'uko ndumva harimo ba Fabe Love harimo ba X Factor umwe mu producteur warenze harimo ba Saigo harimo ego ko ni benshi cyane tugiye kuganira ugira tumubaze mbega bimeze gute ibyo bintu tuko turamwumva ko nibiki kandi murazi ko kamwe kutaturabazana ibiganiro bitandukanye simaka tuganiriza ba star gusa namwe kuzenda bazana ibiganiro bitandukanye turakwakire kandi kuri kamera za Bujahi TV nsa umeze neza ndaho none kumenga ucisha vura oya niko gusikura mbeshe ikintu mvuze ndakubeshe ni giki byose urambeshe ramutsa abakunzi ba Bujahi TV kwanza bakunzi ba Bujahi TV ndabaramutsa cyane murakomeye none waduza amarore ko naho nyine wayambarira niyo fashion Kemasa Nikemasa kwambitse none nubitwa ko yamabikora ariko ndagowe n'ukuri kwa Mungu umeze neza none nene ndaho ku bantu bari bagukumbuye niki wihishe he uri mu biki akazi gusa akazi ubunye ntukidandaza boro je nagiye kuraba ndakora numwe mu bakobwa twaciye je na mazimisi mbona kuri ni Wetu TV akora ku journaliste naherutse uri mu bintu byo kudandaza impuzu byaheze gute wisanze gute mu kazi ko kitangaza makuru hose ndakora ndandaza impuzu hongera nkakora na journalism kumengo nsihurine niho ndi muri mode tuganire nitugani sike nitonda man sitonda ndagusabe basukure mama ruri gato nibikunda nibikunda amaso yanje medukunda goya amaso none ganira ndakubaza jenye niko tuganira ko mfise amakuru menshi cyane ndiko ndakumva kamugabo ndabona umengo nturi muri mode kandi je ndishaka kuganira uri kuranyivyimbya kuko onyo wabyimbye sigenzi kugara none kurangara huko sigenzi kugara nuko niko ndavyigisha uti rero nijyari wabonye ko ufise iyo mpano yo kuja mu itangazamakuru kuko abantu sinzi ko baragukurikirana hari ibiganiro byawe nabonye kuri Wetu TV nijyari wisanzemo ko ufise irya mpano gawe yo kuba woja mu bintu bya journalism so nigishije uravyibagiye
agira beshe rero niwe yampaye stage none gashaje ko ndi umukozi wa Budget nagwaye stage he umva reka ndababwire uyu nyene niwe yampaye stage yaranyigisha muga ntabwo ntari kuja muri Budget yariko aranyigisha hama mu nyuma cyane isangana nasite muri weto anyways je sindi butebe cyane ku bya weto canke ku byiki numvise ngo barana bakwirukanye sihuri nabyo nubishaka uraza kutuha umucyo w'ibyo bintu Yesu Kristo fise makuru menshi ndagufise ko gusa ikintu gitumye ndakurondera hari amafoto ariko ara trending kuri social media ari kumwe no mu maririmbyi y'abarundi twa Fabe Love no Peto mu Kanyosha reka mvuge ngo no mu grand frère wacicikanye abakobwa bamugwanira sinzi reka tumwibutse gato n'umwe mu ba star w'abarundi yigeze kumvikana mu rukundo na numwe mu baririmvyikazi kandi b'abarundi harimo witwa Stacy da Queen hakaba hari n'undi mukobwa yitwa Bella Gomez byarigeze kuvuga cyane abakobwa baratukana barashwana baragwana kubera Fabe Love bubaho n'ukuri senzi ko ibintu bigeze nga ubu rero hari amafoto ari karatrending cyane ari kumwe n'umukobwa mubona nga kuri kamera eske urashaka kuduha umucyo kuri agiye amafoto ngo uri mu rukundo bamwe ariko baravuga ko ari bias ngo mgiye musohorana indirimbo mbega ugiye uje muri clip sinzi duha umucyo kuri ibyo bintu Fabe Love no mugenzi kandi nibetse ko ari bazi postinze kandi mwabonye ko caption yashize ko irasanzwe no mugenzi bon twahuriye ahantu nari nasohotse kuri Atrium sanga ariko arasohora clip nyene muri iyo clip just nari ndimo oya naje nari nasohotse kivyangu nawe basohoka bo bari baje gukora clip rero cha turifotozanya nyene kujya bisanzwe uhuye n'umugenzi ahantu hari na appareil cha turifotoza ko okay mufise amafoto atandukanye si foto kuvuga ngo no munsi umwe wenyene mwari muhuye kuko dufise izindi foto mwambaye impuzu zisa kwanza ifoto zose ziratandukanye mugabo amafoto yose mwambaye impuzu zisa bisigura iki bijya bintu ganira reka no mwamukunda nta kimwe nakugira ibinyebetse ko nguvu na kimwe bon Fabe Love n'umugenzi wanje nkuko nabivuze ijyanye twahuriye Igitega we yaragiye mu byiwiwe nari ngiye mu byi wanje hajya n'Igitega rero jewe nari ngiye gutembera nabone bari baje nyine muri ijya clip hama clip yande ni clip ya Fabe Love na Gagabru nani umva ko mwari mwajanye desha yarege gushutinga indirimbo uca muradugana je gituma twadugana je usanzwe ko ndo stylist nabashiriye impuzu umujya mu queen video wawe yambara turadugana nabo jewe nta birefu tuzinaniye ko bon nambaye umupira nasanze nambaye umupira nawe cyasanga nuwe yaduze yambaye umva dufise impuzu zisa ibyo bintu nibyumvikana wanse kuduha amakuru oya nibyo reka ndabikubwira ndiko ndakubwira reka tukaragenda icyo hanye nigikunda prem oya naye mafoto mushaka muyacishe n'amafoto asanzwe cyane amafoto turaza kuyereka abakunzi ba Budget barabe haraho dushaka kuba twe dufise amaso tukihenda mugabo abakunzi bacu baza kutubwira ni gute ushaka kuva muhira ugasanga wambaye impuzu isa n'iy'uwo muntu kandi mugiye mu gikorwa kimwe je uje numva ni nka kujya usanga wowe nk'ubu wambaye impuzu ukaca usanga nambaye hagasengero kirabura nk'uko wabona nanje nambaye agasengero kirabura ukaca twifotoza t-shirt mwari mwambaye ntubona ko zisa none gane zirasa ego none singanda ingana zose zizisa tuzikoresha Fabe Love n'umugenzi wanje bro uramwihakanya man basizaga ndumubaze wico dupfana zijya foto ko je nanje wazindungike kambwira ngo ndi mu rukundo shanga ubunye ngo birashushe Yesu Kristo message ndazishira ko izo wanyeretse ati ndi mu rukundo sha birashushe muga ntubivuge man nawe Kristo ikarambeshera ashaka ashire ko message byose ndazishira ko sindi ko nakubeshye ndababwira wazi post ndibaze ko wabonye ko ari Fabe Love ntabyo nabonye je nabonye binca mu maso kunye ndavuga ati kuraba ni wari posting wana ariko ari Fabe Love yari posting udacugenda muronde Fabe Love biguhe aguha makuru yose wewe ko yanyimye nana je ndukundana nukuri haraho je ndigenda kubwira ngo ndi mu rukundo ndi mu rukundo je haraho ndakubwira okay mwabyumvise rero mwumva ko amfite aratwimya makuru y'ibyo arimo aratwimya makuru cyane mugarumva n'uburenganzira bwo kutabishira hanze gusa Fabe Love ewana yamujama amenya kaze kuntu amujama amenya akakubwa mukundiriye je ntabwo ndamukunda n'umugenzi wanje ahubwo n'umusheri wa Stacy wanapigana none
none sinigeze kubona bagwana Stesi biga byaraheze ngira barashwana bari nigeze kubona video ko ari muri Bakalayi TV barambarana ujya mukobwa ibyo byose barabibonye jana nzi ko aribo bakundana je numva nk'umugenzi waho ubwo reka kunkubitisha singwe mu mporero ntibaze kunkubita ntago bakubita kuko cyo ndice nuko Stesi batagisohokana Stesi afise umundi mutipe muramuzi namwe basohokana umugabo wiwe ntumubeshyire kandi muse kumubeshyira ngo ibintu bya Fabe Love byangira ari beza ahubwo ariko ararondera nanjye usanga ari beza okay Queen aka DJ Nella umukobwa yaba mu DJ ajya mu bintu byo kudandaza impuzu ni radio kakabisa ibintu byose ntakazi na kamwe adakora turagiye turagarutse Fabe Love urabyanse umuntu witwa X Factor ninde kuri wowe nawenze mu producteur witwa nawenze nuko ndabishira hanze simjui ndabishira hanze uri simjui nerekana message umva simjui mimi muto nubwa mbere ubise iryo zina ego bon basha none ko ike barundi mugoyi nk'ubu umuntu ubonye undi n'undi bazina nabo bakundana je sinigeze ndambwira ngo ndabakunda miss kuriza kama mnapendana nimekuuliza hivi inspector murazina nindie kuri wewe mufani ujya nana kimwe dufana kandi nta ruko ndanamuzi basha ndabasabye ubusu twa pembeni ntawenze ubusu twa pembeni ninga tuko turavuga ubusu turakubaza ntawenze anone ko Fabe Love amumbaje ndakubwiye ngo ndamuzi ukambaza undi ndakubwiye ndamuzi uvuze expector ngo ujya ntawenzi ujya ntawenzi none uyu wewe uyu nawe mvuze ati Krista uyu mani ntawenzi bareke kumbeshera je bande bakubeshera kaje amakuru ndakwaje ni bande ko bareke ndakubwire Krista reke kumbeshera ibyo bintu byose karavuga uwo munsi yaje kumbaza ibintu by'abahungu Krista twubahana namakuru ariko ara trending tuba tugomba kukubaza bege meze gute rega arabaye umustar na wewe warandikishije izina ryawe najyandikishije he muri wetu umva ndakubwire jewe nta muri abo bantu bose mbwiye Fabe Love ndamutwara mugenzi wanje hanyuma wundi ntawendi okay uyu mukobwa rero ndamufise amakuru menshi naratohoje ndatohoza nira mubibuka mu kiganiro twakoranye ko yatubwiye ko afise umwana ubanza wanyinjiriye mubibuka mu kiganiro twakoranye yatubwiye ko afise umwana aratubwira ko nta rukundo agira atubwira ibintu byinshi mugabo je nashatse kumubaza naje gutohoza amenya papa w'ujye mwana umuntu witwa Haul na Saigon bahurira abo bantu Saigon ni umutipe uririmba muri Swaga team Saigon aheruka no kugira mariage by the way kugira mariage n'umu bebe umwe uba muri France sasa Saigon na Haul bivuga ko muri abo bantu harimo se ujya mwana wawe ukuri kuri rero nyamba tugenda gupimisha amaraso dene dukuri kwa n'ibintu twumva ja aba bantu babiri bose ndabazi abo ndabazi sinakubwiye ko ntabuze abantu bose urabazi mana abo bose ndabazi dukuri rero kuri abantu babiri kuko nanje hari amakuru ndi bukubaze kuri ibyo hawo ni mugenzi wanje ntabwo twigeze dukundana Saigon Saigon ndanyishuvise nero kuri kuri twima amakuru nubumenga notwenga birandyohe cyane bigiye kuryoherera birangiye ngene ubimbagije abantu babiri nari bagiye ko banaba none gaye bazina ari Saigon amwibagiwe ari na Haul amwibagiwe Jesse ndibuka ko na Saigon niho wakiba muri kino gihugu cy'u Burundi biravugwa ko muri abo bantu babiri harimo papa w'ujye mwana wawe dukeneye kumenya se umwana ninde bugomba ntituko turakwinjirira nuko kenshi mu biganiro wakoze wagiye uvuga ko udakundana na papa w'umwana adafasha umwana ibintu byinshi wagiye bivuga kandi tuzi ko Saigon afite amahera Haul arafotora amana kajya akaza akora karamuhemba ni gute ninde se umwana muri bagenda Kristo ndumiwe abajye abantu babiri none Jesse nkunda kuvuga amazina y'abantu ukajya wumvise avuze ujya avuga bajya sinkunda kuvuga amazina y'abantu naye sinzi papa w'umwana muri bajya babiri kandi nakubwira kandi umvize nakubwire muri abantu babiri bose nta papa w'umwana arimo ubizi gute papa w'umwana usanga ataba ngaha muri aha mu Burundi abuka tutanga na prestige na provisoire nana nashizeho hano gusa none sibyo basha abantu bakene commentaire yanyu n'ukwiba ndabasabye kandi kabisa uti Saigon na Haul nta papa w'umwana arimo umbise ngera buzi
ngo ni aba imfata kibanza kandi ibi bintu rega ibi bintu ndabarondera hanya babaza nabo zishabo bantu ngira ngo ni mizimu Saigo na Haun bigenda gute ngo uvuge ngo ni fata kibanza kandi ufite amafoto muri kumwe dufite amakuru ko wanakundanye tukagira amakuru yuko na Saigo ari ufashura mwana wawe Yesu Kristo ndumiwe reka kuno kudurambye n'inkuru ntazi ngo Saigo ni wafashe umwana ubwa mbere Saido nyanka niwe yahora afashe umwana Yesu Kristo kano kababugararizi juwe ngo nakwaga mukosada undo kisindisikiaga hivyo unakwaga mukosada nishakose adabu sister jawa maze kunyoka mugangira nuka Yes waravuze gute nemvuze ati gute Saigo na Hauda it was Saigon okay Saigon nanagibagiye ururimi bujyari igihe rugera rukaremera duza foto muri kumwe umwana aramupostinga wowe wabonye amafoto kuri anniversaire none gute uvuga ngo umuntu ngo ni provisoire bahuriye muri anniversaire y'umwana wawe Hawura ntigeze za muri anniversaire ndakwereka abantu muri anniversaire nta singombwa kubanyereka je nkeneye kumenya ukuri gusa ibyo bintu bavuga nibyo nukuri uri kusubiza inyuma cyane haraheze nk'amezi 3 kuva mu kagangahe mu kwa gatatu ubu turi mu kumunani haba haheze nk'amezi angahe 5 haraheze nk'amezi 5 jewe ntanabibuka abo bantu bose kwanza amezi 5 n'umwaka ugira uhera sinzi n'ingene basa sindamerutse no kubabona mu maso yabo urumva rero niyo mpamvu ndakubwira ati bari ama provisoire nyene niko tubyita ndumva mango wanse kuduha amakuru none ntaceka tufite nyene uwo tuzogera gupima amaraso uzopima amaraso na Saigo na Haun bose none ko umva nakubwire nimba abantu barabonye ama video ya Preta na Saigo bakabona n'amafoto yiwe kuri anniversaire nibisigura ko ari we papa wiwe nimba barabonye amafoto ari kumwe na Raoul nibisigura ko ari we papa wiwe none nkuko na Jux yoza mu rugo kifotozana na Preta nibica bisigura ko ari papa wiwe kandi nibaze yuko utigeze mbona je n'ifoto zanje nabo abantu bose ndabona gusama biravugwa arazi ko turega tuba tugomba kurondera amakuru hasi abantu baravuga nyene baravuga niyo mpamvu twakurondeye kugira uduhu kuri mbega bimeze gute wewe ku bwawe bimeze gute ibyo bintu bavuga nibyo mugabo uratubwiye ko papa w'umwana adahari ari hanze kandi muri abo babiri harimo umuvuga ko ari se w'umwana ukaba ubihakanye bahora bavuga ko umubyeyi ni wamenya papa w'umwana umukobwa namenye se w'umwana reka basi ndakubwiza kuri Krista numva umenga wambwiye abantu abahungu batandukanye ubwoko imihingo n'imihingo nabo ntazi icyuma ndinshi nshaka jewe uko mbona nga nta muntu numwe turi kumwe mu rukundo nta muntu dukundana je nkuko wabivuze wowe watanguye urabivuga ati akazi kose ndakora nasikia nkora ubuzi bwose kugira ngo nibesheho niko mpambanaje manaki mu Giswahili mpambanaje so nta gutegemera umuntu uvuga ati ngo umuhungu aragufasha iki niki wowe urakora ugakora ku bwawe kugira abe ko ariho wo kwishikana urumva wumvise ngo Nella ngo Preta ngo baramufasha ngo inde wavuze nde nyaha niwe wavuze mujya mwihoze wavuze Saigo na Haun wavuze baje bose naco duhuriye ko je nabo naco duhuriye ko simbona yuko bona bafise n'amahera kurera umwana bajya nivyo twavye abana pesa niko twavyita niyo mpamvu wewe nyene batagubivuga ko nkora ubuzi bwose urumva bisigura ko atawoza mpagarara mpangara Najamini none utiyemera inde yo kwemera niko bavyita mwamwumvise rero ni DJ Nella besha muzi kuri DJ Nella mwamwumvise rero umukobwa ngo wigwanye ko niko yamyambwira ngo je ngo nigwanye ko mwamwumvise rero byo karatubwira mfite tukashaka kumenya ukuri ku hagati yaje mafoto yanyu na Fabe Love akabazo kanyuma Nella utwiyangane twinjire kandi mu buzima bwawe biravuga ko ari umutipe mwakundanye sinzi izina rye hama aragutoka kubera yarabonye
ubundi diaspora agaca arongora umukobwa uri muri diaspora. Kimwe mu bintu biriko biratrendinga ngaha mu gihugu cyacu bavuga ko abatipe ariko barondera abakobwa bo hanze ngaha anye atashaka gukunda n'umukobwa ari ngaha aramutse bakundanye akabona ujya mu no hanze bica bihera. Ivyo bintu byo byarakubayeko canke n'amajambo y'abantu gute umutipe umwe mwarasohokanye hama agaca gutoka kubera yaranose diaspora kutavuze izina ryiwe nta zina ryiwe nzi je navyumvise uko nyene amakuru navyumvise uko nyene canke ni benshi ndumva nanjye ivyo bintu atavyonze umuhungu wawe kuvuga izina mbwira ati karakana naka baciye murongo uwaye ndazi uje je ndavuga izina gute kandi ari amakuru mfise uko nyene none wewe urashaka kumbwira ko ibyo bintu atavyonze ganene wallahi uriko uranyuma amakuru kandi ibyo bintu biriko birambabaza sana nanje ni wantumira kuri wetu nzoguma mu mezi uko nyene oya uvuze umuntu ngo umutipe mwasohokanye mwakundana bakaca agaca aronka mu dada wo muri diaspora agaca amugutwara mu dada muri diaspora umbasi umukobwa uba hanze y'u Burundi akaca murongora umuntu ndumva nteye umutego n'umutego none jewe ikibazo kirumvikana Kristani kumwe nanje aguma twenga umwanya wose ikibazo kirumvikana handi nihembe hagiye ufashe ubuseriye muri gihe interview nza kuhaba nari kugutwenza mpaka ikibazo kirumvikana ni ikibazo nabajije kandi nabajije mu Kirundi basi umuhungu mwakundana sibyo gisi shaka kuvuga mu izina kubera ko ndazi kumuzi hama acabona undi mudada wiburaya acara mutwara ibyo bintu urabizi bimwe mu bintu biriko biravugwa cyane ko abatipe bacu bariko baragenda kurondera diaspora bariko barondera abakobwa bo hanze cyangwa ivyo ndabizi ku mugenzi wanje je nivyo makada uwe ntiwavuze izina ne ntawe novuga urumva ni umugenzi wanje nawe vyamugendeye ko nyega mwenda babwire amahera ni mabi nukuri amahera ni mabi ega nanje ni nkuko noronka umuntu ni nkuko wewe twokundana atamahera ufite haronka umuntu afise amahera sinoca nguma ndakurindiriye wewe ico nikibaho amahera ni mabi amahera niyo mpamvu avuga ati amahera n'amavya shetani none ko wavuze ko nta rukundo ugira ndiko ndakubwira wewe ndaguhaye ni par exemple nkuko rero nkuko je nawe dukunda nawe nta mahera ufise ariko gasha nuko mera gukunda nawe atamahera ufise ndiko ndonka diaspora ikirantereta bisigura ko Ahmed tudashaka gukunda n'umuhungu adafise amahera ni ibintu byumvikana wabyumvise ko none basi heraba icyambere na mbere udafise amahera twojya gute twobaho gute ega tube twiyumvira natwe ubu none umuntu adasamara twojya gute twobaho gute kuko wowe yarondera hama ukayazana mugakunda n'yafise nane ndakubwiye ati ndayafise bro two tutapartage bakunzi ba Bude bakunzi ba Bujahi TV mwamwumvise rero ni Nella en fait ko dufise amakuru bagiye abantu bari baratesa bagiye bari baratesa nakunda kugenda kwicarana nawe aca buruka mwamwumvise rero yari Nella muramumenyereye cyane n'umukobwa uriko ubunyingarika akorera kuri White TV mujye gukora subscribe na share na comment turasabye mudufashe partage zirakenewe urakoze kwamamaza urakoze kwiparatura mwongera mujero amarori yaratutse basha basanje ameze nabi ni mumbabarire ntimugire ingorane ngo niko ingorane ziganira era abangaya yarakomeye mugasi sigaye ifite soni za kamera haba bakunzi bacu bakunzi ba Bujahi TV mwakoze cyane nibaze kumuza kugirwa n'ikiganiro mwumvise ibitari bike kuri uyu mukobwa naho yagaragaje kubitunyegeza ariko ahanini cyo twamurondere twashaka kumenya mbega ibiriko biramuvuga ko n'uwo star Fabe Love ni biki nivyo canke sivyo muga mwumvise ko atakina kimwe yatubwiye foko ndamuronde ntuziririmba okay je ndamumvuko nyene ko ari umugenzi muga nzi karirimba navyo narinda ndamiga okay murakoze cyane mwabyumvise rero ifoko tumurondera Fabe Love tukamubaza nawe ajya amafoto ko yapostinze tumaze mega bimeze gute so mukomeze kugirwa n'ibiganiro bya Bujahi TV nagaruka